Na schadzki bešedovane o problematiki otrimovanja šveta i jeho koncepciji, ktorá by mala buď pošvecena 50 ročnici Ruského narodného teatru Petro Riznič ďaďa i životu toho našoho umetnika. Toho roku organizacijny odbor še muši zichodziť častejšie jak zvyčajno pre aktuálnu epidemiologijnu situaciju, u ktorej še predpisania vjazani za došljebodzene číslo ľudzoch u zavartim prostore často menjaju. Toto, co odlučene, co organizacijny odbor odlučil, to, že by še prihrichtovanje šveta predluželo i nadalje, jak bilo planovane, ljem može biti u menším obsjahu i zo svidomostcu, že može biti u tej odredzenej sali, gdje še bude otrimovac šveto, njehodno može biti vece jak 30 osobi. Peršobutna zadumka, ktorá prilapena na prešlej schádzky, že by še centrálna preslava otrimala u Serbskim narodnim teatru, teraz prerižni predpisania pod znakom pitanja. Ta šljidujúci zadatok odboru, že by prenašol i alternatívne riešenie, odnosno salu, ktorá má šičky uslovia za otrimovanie svoje fajtovej predstavy, jak co i zadumana hlavna programa. Poneže planovane na veljko, že bi bilo označene toto nacionalne šveto pre Evropsku prestolnicu kulturi, ktorá bude u Novim Sadze, i nacionalne šveto bude u Novim Sadze. Mali sme ljem dilemu i beštovali sme o tim, že jak še prilahodzic prosto novonastalej situaciji. Šitski mi praktično z dňa na deň musíme še oznova organizovať i oznova praviť plány. Prisutni še zloželi, že by nacionalne šveto Rusnacoch všelijak trebalo buď otrimane, a keď situácia u januáru nebude výhodná, preslava by mohla buď preložená za perši šľidujúci sigurný termín.